lamsogo ani blogo let upload khakya abun bagai na karma sano apono norok ang bai video ni paithak jora joyawi nai tong hane ang khakao tini ni blog belai khatung jangnai eba tong jangnai tamni ke chini kamini chini manai Rejina bo Thailand no thangai Bangkok ko Muay Thai championship ko batai bronze tui khakya abun bagai chung belai khatung jak ekdom jak mono lamsokman bagai sing airport facing lam na lai to lamsokna kono yakuk chale lamsok lai mojang lagla abuni bagai jeng mota sak pai lakha bebak mani rok paimani yagolo srapsa sing bathagai okra rok kok salakya chini rogi o okra rok thango abni yagolo chung lam relakhe airport khasing srapsa to hakeno haile airport o sowike lamsokna bagai bono jotono nasinglajak tebo srapsani yagono faja media rok tongo chini MLA madam tongo chini father tongo jotono khatung ma bagai bono lamsoklakya te media rok bono interview naka hake bini interview rok kisa khanai nele semifinal lo ang Saudi Arabia wai kulai week ni bagi kisah injure of tomon ni bagi ni anung se compete Himalaya so next time I'll give my best. What's the category? Under 23 minus 45 kg. Nangla pom meron ano ang tinya terus kang mote mo kubang ma mane kubang mo compete hay tong buan bagi mane combat game bro azaga angte bo participate thangna bagai te kubang ma chuba chuno ni blessing lang India India ke 18 jona tongman ganga zaga ni bishing chung 4 jona medal mak bor bo bronze mak hai ma অনেক খুশি মানে আঙাম সে এক্সপেক্ট খানে কি আনাম সে বুয়ানো শিখানে ফাইনে আম দিখানে হাইনে সো অনেক খুশি আজের ওমর রমান পয়সা তো ইমান ন্যাশনাল বাট দিস টাইম মানে ফার্স্ট টাইম ইন্টারন্যাশনাল সো তাপ আপস মানে নে অনেক খুশি আদমি কে কোন হয় মই খাই college ni chini church ni campus ko na chuba mane je poriman am to bili ani Rejina Debbarma'no para ani para mandai MBB college
paithago jotono photorok bujak laikha aboni egulo sing nogo kifilakha dinin bagai absolute situng hambai